Sve je lepo, sve je fino kad se na sto kolač stavi, ali koliko muke treba dok se sve to ne napravi. Spretne ruke, ženske ruke po ceo dan vredno rade, ponekad se i osvane kraj fila od čokolade. A kolača razni pela, slatkih, slanih, rastezanih, recepata knjiga cela od vajkada napisana. Radnim danom testo belo, rastezano i ukisalo, gibanice, bundevare, višnjare, jabučare, krompiruše, jajare i još jedna s lišćem s njive, zeljanica od koprive. I štrudle su baš čuvene, gde god da se na put krene. A štrudla se stalno menja, ko sve drugo novom merom, zamislite, izmislili ljutu štrudlu sa biberom. Na masti se krofne peku, uštipci i palačinci, lete ruke ka reduši, što ih mesi, što ih prži. Koji uvek, za sve slave, kolači se sitni prave. Šapice, medenjaci, kiplice, točkići, puslice, bajadere, okruglice, loptice, štanglice, dupke pune vanglice. A torte razne sorte, doboš torta, reforma, panj torta, sladoled torta, žito torta, slana torta, šarlota torta od piškota i ona nova, došla iz sveta, torta od šešira suncokreta. Ima i od njih čudnih kolača, ledeni, medeni, rapavi, čupavi, žvalavi. I na kraju, sremsko čudo, zavijeni, meki, fini i naravno, baš čuveni, kolači na kurzovini. Svi kolači na trpezi, bili slatki, slani, masni, zaslužuju sve počasti. Iju, da nemojte kasti.